English or G? English or G? Okay, thank you. All is say English. So I'll go in English. Nana, Your Majesty. Nana, we are proud of you. Without you, we are nothing. So Nana, we use our face to go anywhere to make campaign, to make this particular thing to successful. Thank you very much. Adama G se yesi ya behwa maji ya toto nasia ebe ha dwen fise nye G ha akamenti wiase ikase misana meto adwun mu kumasi kurofuru aha ne yade me beto ye omo na da me nchen nyina efrim fise na sabre no na ni yenyan nanso onyankopon adaroma ojemi nkwa edisi ho se bia nanka niema bi wo ho sabre no a ka wo mo efrim na ntimi enfrim iti enei ewiase ko nanimu ya panyimfo manya ni suadi hunu sei se esi ayaresa bia ya enu mpo obi da ho a etimi ma no nya enkwa yewura wadama nta ya oboma ye na Asantehene so ta ya chi na ye na mabonti ye trimu ye dei na nkrofo pe yasemi every day a day and night bia no menante na mabo sajuma ye di hu dawro na bibia etimi akoso eno achikura no bosu bibia asemi hwe bibotom na kakra wo musu a me mfa nhye kona bia me de bebre adwuma mu panimfo na omode ato foto mu nti me so kata me wo kan my brown and I can say said yeah na me nua be ma be o e kan no me kan si so say dwumadia ye bedie yi na ya ye nyina e da akiri na ye ta akiri e dwumadia sika ye jeje ni sesi ano nya de be so enu babia na emom say da ubo no kwa akiri dia ebema omo wo akire ene wona wo ben ye nyina eden ati ye kan say nana Kumawood de se wo ba ye mfifina hu se kapre nana kapre no kreda wa ne aka kapre ni ho nyame amoa ye kan ye ba ye nkanim guase ye ke de adeja na beba ba sedan kan yakopon se ye mu bi no wa ma ye ba bi agina inti baby a ye gina no ye pese use sa platform no na ye ne committee na board de dwumadi ano enyansa woso na ye gya ye ho ye nipadua ye pemu de ma wo mu se da rubo bia be kodwumadi wei e wo se ekoso e ma ebe mu no say ye billboards say ye TV commercials say ye radio commercials say wo say ye door to door yenya ye wa hai ni yenuamo ani ha ye nyina de ho tu ho esi ho se ye beye ebio me amegina ha yi ye nyina ye ne companies na ye adwuma me de me wa rehye se me kona me ne me high sense fo kokasa omu be ba ba ye bi me kona me ne Bell Park fo kokasa ye be ba ba ye bi se munim se high sense ya titi su say ye be ba ba ya manana breso aiden eso ati say who it say ye de ho asi wona chi no individually companies I know me ye adwuma no ye kwe ne nana bag ne kura ye kwa na ye nim say ye be ba ba yi bibi inti no ye ko na ye no ma kokasa no matumi ahye mu ma na ye de aka ahoden no ho na ye nyina ye de abeta